Notice window analysis program meeting tabir basingbu taram nokjari ai Linthoi khoirom ngasi khoi gi notice window gi studio da lengsin duna lebiriba si socio political commentator Potshangbam Sonamani wazabu taram nokjari oza ngasi gi akhoi gi pauche khana bagi thoromasi da lengbirak bagi la pauche khana dringai mangoi na oza laksaningi bu wafam si leba si da pangthokadaba lok sabha gi election yamna naksilakle amadi political party singi marakta khoi gi blame game sanabagi thabaksu akhoi gi ngasi phongba pauche singda phajna yawba thengnari loinana central government ki senthang makha da khoi gi project kaya ama urep uyung tamba amadi inauguration tawbagi phibam so khoina ure project kaya sigi manung channa lupa crore dipan changbagi project ama akhoi gi lamlai AC da football sports complex ama football ground amadi gallery sanana ba BJP na luching balenga sigi chief minister N Biren ngarang urep uyung tamkhre thoramadu da akhoi gi ngarang tongan ba social media gi platform sing da live thana ki live adu da akhoi gi comment section sing da manipur gi miyam na haiba tare oja manipur gi miyam sing na akhoi gi magi oiba mot kya ma phongtoknari mot sing adu gi marakta akhoi gi BJP lengak na hoji phawbada loisindana lairiba tha tara pharaba irang asi athuba matamda loisin biyo haibani oja jimasidai da oja lakchani bu wafam di akhoi gi ngasi Sangai Express sana leipa kamadi akhoi gi pokna famna chingba pause sing da commando army saraga chatliba sing dagi section C manipur thugai na ba hotnari ba kangbu sing da ai ha kaidongai da su changjaroi chief minister pangthok kadoriba lok sabha mikhal asida MP animak BJP da gi ka handaba yadabani haina vote ki campaign gi mawong ama da saksil oja sida oja gi mot khardan thambiyo Linthoi ahamada newtv bu tagachiri ma staff punong kusu adom busuina tagachiri malemeta biri punong busena koknajari masi adomna political parties ki blame game ai amadi moi khongjong chingchen ba masa hauna bani sarkar gi election gi mamang da orbadi sanjau thadaba khotba mibu motivation mibu shumhatpa mibu pangdhan bagi sharuk ni tawri base Honorable Chief Minister na khoi grass ki football ground ama gi tamukta simno sanabi tongtul pa crore nipan gi tamukta toribe apai not bad tawgudami tawsanu akoina pambadi adusa tawsanu lenga ki tangdu leitana ba santi program se bharat sarkar ta takshan basma kharkan da takshan view haibi watani chumi ajik thoiba chin kuki jo hariba group siguma mihatpa group sigi plan sina well plan chehi juk kaya degi tawlo lakpanina masa suddenly samnarika koigi learning degi maira pokhairak pa volcano agnegiri ka haibado adumaintana thorpa siga manipur akoi su yamna angak pone thokhi maybe government of manipur or central government aduk jamna chekshal hodaba or makoine thijan basar wal howa thaje hodaba su oram su jai anyway mang masaruk ase tamdali ba miyoi ngatane ama mangi punamak se adana manipur thogaina ba honari ba group sina angak pad apan ba piba akoi bu nakan punamak ta question laga tawraga Andaman Nicobar gi Port Blair gi jail da foot ahum ga foot mari si manungda miyam lephal laga hippasu jaboi yadaboi phamba ta uchin chin leibigi punishment piba dwane British ki matamda tauba cellular jail da thammadumane koi bi thammiba our movement is restricted our fundamental rights has been restricted mase India constitution se kadong disu jabam se thokte adu lengakna matam chana ngak thokba ngamhugdaba mase yamna nungaite shon giba ni adubu anyway talking a talk hojik akoina thagat panina honorable chief minister mana tobuja basu kayam tobirami adu tobungam da basaruk su kya leiri modi mathak tamnu chin kuki jona toribi siga thengnaba lanase masi chumi akoi ashon ba leigre ashoi ba leigre adu thengna dabdi yate adu hojik toriba government of India ki attitude government of India ki meaning say honorable prime minister or honorable home minister or India government ki pairi ba bharat sarkar pairi ba BJP government na India na tawriba mong sidi akoi sungpam pam de reason being
Hanariba Shunariba Tori Punamak Sigi Kanana Tohli Tohude government of India, she is fully aware. She is watching fun from a distance. She Ribasarukase Tamdeli Bemioing Akoi movement has been restricted. Akoi Awana Taba Punamus Kudong TV Punamak Sakoi Chetpa Yadaba, Ling Yadaba, Pochi Maman Ang Put Hangalanba, Mushroom Lake the Mangam Daba, Madigi Pesa, Akwitan Ham Lirtaba Punamak. She completely akoi se kaidi de thambadu nga sa cellular jail the thambadu na tawse. Does not the government of India, are you aware? You are fully aware, but you don't want to involve. Why? Asitanida Manipur the honorable chief minister Chumi my my limitation le money adokuna pamadi masukara kanna haiba approach for microphone the high banati prime minister Uniber sir, Masiri Thui Basi sir, exactly government of India Loina Kangi Bene, state government the Henamaki agency Punamaxer Akoi Kari Haini drone dong Torga IB, SIB, Special Bureau, Loina Torga Manipur Thoi Punamase everywhere Kananakari Tawi, Chief Minister Kaduri, Governor Kaduri, Civil Society Kaduri, Chin Kuki Jona Kaduri, Adige Kuki Sigad, Mayam Kaduri, Loina Kangi Kangna Bharat Sarkar Karim the attention P the ba. Lupalising Ahunga Makai Crore Sepiraga Chaugrava Ut Amada Masla Taknaba Jira se Ut Hibisina Yamna Pamba, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, the Labor Utsina, Kajik Muchin the Pishal Laga Kui Tutpesnam Maya, the Shendok Pagumna Togudona 3,500 crore may be big thing for the government of India. We do not want this money. Manipur government na lenga ka tasing na Bharat Sarkar se nungshi haibata nattana Bharat Sarkar se tawriba plan si khangbiraga Manipur ki public mayam ge sentiments sigi ngasai ki koi Agneigiri volcano Maira lekpak mun ge thoroktam pungchak chen pungtum tumiba se. If I happen to be in the chair, of course, a personal opinion ni 3,500 crores I would have refused to accept. Paisana layiraga Shiri Bamiyosing the Nanghingan Mangambra Bharat Sarkar. You are playing a fun. You are mocking at us. आप हमें बचपना की तरह आपका खिलौना दे करके क्या आप हमें क्या भुलाने की कोशिश कर रहे हैं या आप हमें सांत्वना देने की कोशिश ये कभी नहीं होगा. अदुने बीजेपी ने बहुत खोम जैसे नो प्रजा ने कनाना था दगनी था दौरे मणिपुर पुमांग मंगन बा कनाना तो होली पब्लिक लोने खंगे अदुना होजिक लुपा लिसिंग अहुंगा चंगा करोड़ से न तौरगा प्रोजेक्ट मखन की शानी प्रॉमिस तौगनी कोकनी तौगनी प्रॉमिस ते मखन की थोई अकोने है बने शाबा कंस्ट्रक्शन दे ओके मी के सिक्योरिटी ऑफ लाइफ सिक्योरिटी टू द ह्यूमन बीइंग मसिल ललहु बचिन कुकी जो टेररिस्ट सिंगशिगा नमई पहल लगा तौलिबा भारत सरकार ना why you don't seize, why you don't arrest this criminal and this Chin Cookie Joe, these Sioux people? Why भारत सरकार आप क्यों खामोश क्यों हैं? आपका इरादा ये तो नहीं कि आपने करोड़ है पर्दा का पीछे ये तो लोग कहते हैं तो नुआईते मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना अफाबो प्रोग्राम तो खुल भी ही इज ए लिमिटेड चीफ मिनिस्टर मरम उपाय लेते मैं हाई कमांड ना तोरपुने मासु नकन पुन मक्त जानब लोनी चली अयुरसु अदुमाई तौगने उपाय लेते नत्र फम थादोप ताकबा अदहजी के मतम द फम थादोप चीफ मिनिस्टर सुंगा यारोय खोय because we want you to solve this issue. You have done a lot of good things, Chief Minister of Manipur. Okay, kangi phajab togi we appreciate you hadi matang si dikhar shoy gre calculation. Anyway, you work hard, but let us not fool the people. Moi them to duna angang koi praja mem da ko mithai jelega bhot khomba paisa to dum adle to biganum apa saruk to we are watching you, we are following you apa basu sarga thangat kani lal de khong pani ching dagani honorable chief minister adu tamakta ehak lejeri number 1 da we appreciate you go ahead ashoiba saruk khara dudi we will try to adjust it adu matik chaba apa mi thagat piu select to view I will something first down thamjege yam no aja development projects in the domak semgat sagat piu adubo public ki security sun jana thamjo have no jaiwa from right ngarang chief minister na sangat ureb uyung tom khiba mafam adu da chief minister na pan khiba wafam si akhoi gi prime minister Narendra Modi na khoi gi manipur da thokle be irang asigi matang da parliament ki wang mada
wangang ki amadi mahaki mityeng makhada manipur ki irang asi waroisin purna ba khotnari na ngarang se khoi gi chief minister na thambira me wafam se kya mu yam na chumen lobi bi rosa Jimbu state shook chawraba state as a country world gi thickly populated country 142 crores 1.42 billion angak pani oi hai bidi ko ne criticize to bodi ko sham lai makan gi jat dharma makan gi India se di freedom of speech like 𝐍𝐄𝐖𝐒 ai freedom of rights ne wa ai haining but haire freedom of speech ni towning but to buja ba haining but haibe jaba se freedom se that is called India ate state le matar ba ko loni jel chekadam akoi freedom of speech to article 19(1)(a) b the makan gi piri chaiba su jai haiba su jai adu limit to bote asipul puri base of course Bharat Sarkar Prime Minister will have to appreciate Jumim Khanari right very good बहुत अच्छा बात है सर आपने कहा कि बहुत खन्नरी ऐसे चाहिए क्या खनगदगी मिलिसिंग कया अखोइबु जेन ककपदन जोन मको का nganu ककपदन का मको का हुंदोपदौना सिरिब सिंगसे कनाना सेहलिबनो कनाना नोमै काफलिबनो नोमै काफन but this terrorist group से the लेफन view highway one मसी terrorist group से तब फारग सु सिंगसे लोकअप तंबा जेल तंबरो नोमै मैम सिस तबद मणिपुर will restore peace immediately तो करिए ना भारत सरकार न तो भी दृश्य why आपका मजरा कुछ तो नहीं आपका हाथ में लेन देन तो कुछ तो नहीं आपका कुछ दयावान तो नहीं आपका वरदान तो नहीं आपका छतरी के नीचे कुछ ऐसे कोई गपसप तो कुछ तो नहीं हो रहा है अदुन होने बजे होने के तब नहीं मैं पुनः मुझे शिविर लोग आई कंटिन्यूअसली आई ट्राइड माय एफर्ट टू पीस रेस्टोर पीस शांति लाने का बहुत क्या नई बहुत कोशिश की लेकिन आखिरी में हम हार गए लेकिन कौन नुकसान है हम मणिपुरी लोग हमें नुकसान है मांगी बस कोई मी हाथ पद तो हालन गनु ने अच्छी दिन भारत सरकार धाइबा आपका कोशिश अब जारी रही है जिंदगी भर बहुत अच्छा है सारे भारत में आपका नाम गुण सब कुछ लोग गुण गा रहे हैं हम मानते विश्व के आपके सबसे बड़े प्रिय नेता है भारत विश्व का मानते हैं लेकिन छोटी से मणिपुर का शांति कायम करने में क्यों नाकाम रहे क्यों नाकाम क्यों नहीं क्यों आपका क्षमता का बाहर क्यों रहे हाई प्राइम मिनिस्टर से इन हंगचरी अखोगी हजिक प्राइम मिनिस्टर ना इरांग असि लाक्सिना होटनरी हाबसे अदुम होटना बिगदबनी अदुबु मिसि मिनाना हेंजलक तारबदी लेबाग असि लेबाग ओइरो ओइ हाइबदे होय जा याम फजबो वाफमनी अदु ngarang chief minister gi wafam da amasu pan ki yauri chathari balana se akhoina landaba natti kuki militant sing na landaba horakpani maitai sing gi maikai da gi di sunata gi utu watu pairaga masagi mayum ka jana bo hotna bane na hairi he is right ozagi meeting today is the right he is right chief minister ha su chumi manam di mati ko sumai to na to ba sagai na te ko chin kuki jo haiba sagai ase पृथ्वी के मालेम पुनमुत कंट्री कया मरुमद लेब जादर मंगसम पाइन इलक्पा मकोइब हातोखिबा तांथोरप ngaktani ओरिजिनल कुकी दी 1840 और 1841 दोय द लाखिबा नसी ओरिजिनल कुकी मसिंग नसी ओनली 63000 कक्तनी चीन कुकी जो मयाम दे तांथोरक मिहाटोई ग्रुप मणिपुर द ला थुंगरी बिसेना लाख मरी gi matakta leire मकोइ ने तौरी बसे मी हाथ पर से मसे मोहि धर्म दे जावी मीबु नत्तब थबक तो बाय से हजी हुरान ब कोई क्रिमिनल तोरब क्राइम तोरब क्रिमिनल हुरान मिसिंग से मी हाथ पदा मखोई ये करीमत मखोई द करी हैने कोई ये थमोय करिम खंदबा आई ngमग आई मी से हातोकनी हाइब मखोई द नुंगसीब सरुक हाइब से मोहि द लेतबा मखोई सिबु सीजन नरीब से मसिगी कुकी गी ग्रुप चीन कुकी जोगी ग्रुप 10 MLAs including 2 ministers you are also thickly involved nakoi ne tahunmani nakoi legislature nakoi mi tarani nakoi ne thinggatbu thingdadana nakoi ne manipur thugai gen machit tawna tawriba sibu bharat sarkar de tokna manipur ko lenga praja mayam nakoi ne kari tabam toi masigi suitable reply befitting reply election da pigedabni adu akoi kana miyo yamna shanti de lejaba tangdu leita na manipur nungai na leramba if I am correctly understood, Honorable Chief Minister, I hangachage aduna yamna thajaba nemcha kipjen and another fellow this letpau hokip aduk yamna domna thajaba minister ani
left and right thajaba apopo portfolio pidana thabakta tathok tasin ton sijina punamaktan asumaina adumu jeningantadana adumu kautho maga ushitadana manipur mai thar chatpase. How do you rate honorable chief minister? Pare mase haina kanate akoi lone kangi haidersu laibak thibani makoine tawribase mase thingdabasunga yati 34 community 35 community the 34 community akoi punna leiri chingda leiba mayam punma koi mayam tamdali pun akoi amatani only this 𝐶𝐿 𝐀𝐍𝐀 tribe sitani mohine tawriba lan mase akoi thangna daba yade mase makoi da parat tambi daba sungya yade natrabadi hauribase mangasam katatpa natr makong anima pura katatna destabilize haibase chatpa ngamdani phim da thamdaba sungya yaroi lakta bharat sarkar na haining haichin tawning tawsun praja koi hajik madugi koi pandam madu packet pri matam jawrabani government gidi mai ashon baleri my legislature ni mitarani haju moi na dismiss or dismissal or suspend toba or moi matak action do bhajing se ngamdri maybe government gi loophole ke am lady maybe moi gi article kaya gi manung da moi bi tobo yaba yadaba moi gi lenga ki moi majority kai gi dara kai ro dara haiba makan gi moi lerum ngani adu koi order isi we public we peace loving people 34 community around mathabak tawriba asing mamihat miyo singsidi we need to give reply a suitable reply have a masay thamjige yam phaje oja mathang gisna oja akhoi gi Rajya Sabha gi MP oriba ining tholai sem basana jawba base akhoi gi mayam na su hai tare no Manipur gi mayam na su mase BJP gi ticket phanglaba yai haidana Lok Sabha gi oina phanglaba yai haidana panari adubu ngara akhoi gi leisem basana jawbana phongdo khribasi Manipur fiba masida mikhal pangthokpa aruba oigani ticket tana khibasu leite lep ke haina khan khibasu leite haidana ngasi gi tongan tongan ba Manipur gi headline sing da Manipur gi pauchi sing di headline oina kari oja sida kai mi yeng thamni you aigi mot the personal mot ne haji election se nampu the tohdam honari first solution then election laktham thokpani aidi Manipur praja myam da aishine personal mot ne ai mayam da bahut gi tamote chenbi it is up to you aigi personal mot da haji election haji as on today it is not a very conducive moment mas election to bomoji thoktabani Bharat Sarkar na masi hana suspension of operation ki abrogation मौके की त्रुटि समझ लोग बनी हाँ नंबर 1 हजू मोई करीम तो हाइदरी क्या मतलब है भारत सरकार आपका नियत में कोई खोट तो नहीं नंगी मौंग द नोई लमचत तक कितने चिंगने बसर लेबर ने अदु महंगी नंबर 2 𝐶𝐿 𝐀𝐍𝐀 जो सिंगसी की टेररिस्ट ग्रुप सिंगसी की मौके नोंगई मैम से सिस्टर मौके फारगम तो उधर जब इलेक्शन शुरू तो रही तब ने नमित को देंगे मोई हल लिबा अदु सुंदर इलेक्शन तो क्या है कोई वो नमथाक तक जूदा कोई पंगधन हिदा खर हपचल जू पिथा पिथा तोहन दुमाइना अफिम हपचन कानी हपचन अदुमाइन तरुग नागालैंड गुम्बद कोइना गुम्बा संगतम गुम्बा जंगल द मफी तंखाय सेट सेटब कानी पिजर पिजर ngahol तरुग लांद चंगहन सिरसु करिम खंगदब अदुमाइन तौन भारत सरकार तौदन 3500 crore may be big thing for Manipur government और मणिपुर तो पैसा दो उद मतिन और ताब से कंबू यारों मनी दो 3500 crore से मनुंग दमोई हजी तो वो कंबू खरीदी इलेक्शन थून तोहनिंगी पैसा सुंग से कर मायने मस्सी आई शरुक 10% 5% 20% हाई दे हारे मथम उधर लोग तौन ले खरबनी मसे हाउ न बने मणिपुर की कोई मिते ये इधर लोग चंग खरबनी मसे इन 3500 crore से न crore मंगातंग फंगोरुदी आई गो मचाम चनी म चखर बसु crore से लिसिंग तंग चखर बसु मयाम द crore लिसिंग अनि मखाई से तवक तहोरसु आई दि चखल लोरदना मणिपुर दि जहन्नुम में जाने दो मणिपुर दि कोहा द थादो किसु काई दि आई इसे आइसु जुम बिल्डिंग अंगो वांगौ रुला आई इसे आइसु से कार अखोई लुपा लाख 15 पि निफु प कार मम ग पि कन दुहोंग बदे थाजबा जुम ग पि ब खोटपा लम खर इलीगल लहोबा हाइदन पापी मयाम पापी मैम लुपा लिंग अहम चंगा के crore से मनुंग पाप चेलब पापी सिंगदुना कैलकुलेशन तौन लोई लेखरबने मखोई ममियोई सिनि से हाना थून इलेक्शन तौन बाइना गवर्नमेंट मणिपुर गिल मखा दलिब मणिपुर मखा दले प्रजा मैम खंदबियो इलेक्शन से तौभम दे आई तबक ते तौभम थोक्तबनी नुमे खुदिंग मिहात प सिंगसी तौर आई करी वोट थादुरदुना कना थादुरदुरिसे अदो लेसन बसना जावबा म यंग मैच्योर राज्यसभा के एमपी नि म वा के ngangendबनी man hari se masih khana ningai su am lei makana man nafu de lepu nang MP har that is a different issue mana vote campaign to busu leite adu to bot di wam haijege
maya yaudrba akai sha or kai nongsa akoi dona akoi na vote lepo do kari tawgudarina. You better rest all people. Young people should come up. Young people ticket pay gedabni makhoida. Mamit ushalaga Rajya Sabha chalaga mamit ushala phamna legidaba. Member of Parliament ne chakraga da pham mamit ushala legidaba. Chaitra manga MP ro wa mangang mangam do Manipur da MP yauri. Kari chakho kodari Manipur da kari jengna madu miyo thada godurno. Below 50 the labor miyo shingda tickets pay gedabni. You just see the France president. How's the Macron? Young man. See a New Zealand Prime Minister OBDB or Oiru Kangde, Kaukre, young woman, a Sweden Gisu young bill, a take country young men we one. A queen young men the vote Tada Vitamaki, I shamak I lepcheri. Because a toothless tiger name Masan Kanjari Bido. Tiger go remember Pagad about toothless Hogdung Gumba, Kuigi Leidana, Samakong Mari Pandudung, Labamios and Karinam dressing the no meaning for me. Aduna voter Punamak, Pashana Labor Java Hongade, Haji Bot Batumdala, Kurum Sanaragani, Nakong Pairagani, Lishing Manga, Lishing Tara Jenba Horkani, Toguni Madoni, Manipur, the Prajama, Ima, Iben, Ichanichakoi, and Punamun, Manipur Mangal, Lisakon Mangan Mani. Akoi didn't how we be mu the Quibot Pinningi, Naha we be energetic with me, Pajan Lepaket about the Shiva Kidaba, responsibility, Todang Yama Lobang number. Adu Parliament the Chalagaji Lari Pasu Namboy Namdo Mangango Nambang Adu my MP only group that Tata Bidana Tata Bidanaba Ayitagi must say ID personal opinion. Young Yamno smart web direct Kuchangamba, Hibang number, me Kidaba, Tobuja the Tabusi Tobuya, they Hibang number Adu my young talented Mel Major Popo Yai Adu. All men day, you better resign, you better sit down. No way, no other low roy. Then a quick palm day, I get the Muktadi, but I'm Yam the Masay Tamge. Machum Mu Takapadi Manipur Mutpane. Naha the Takat Pew, Matichan Tabukta me to Hibang Muni, Changmung and Muni, Chainmung and Muni, Maki Nupi Naha, Lady Busu, Mike Matok, then more important and conmemoration though. Naha sing the Quim Tagalaging. Unsing that enough is enough. 72 the young lie, 60 the young lie. We did not achieve much. We did not achieve much. Rather, we have lost a lot. Let the young folk be a candidate. Let the young folk. Young Ladakh the Union Territory the live in the Pomcha Donaka Prime Minister among the Parliament the Ngangi Bekatu Kanda Yingbu. How he dared to speak in the Parliament 543 MP Mayam pumping at the everybody clapped. This Ladakh Union Territory Lady Baji MP Duna. Mananga Patanja, everybody pin drop silent. It is not necessary that 90 years old the Vijay, my Makukti Yamel, my Makukari, my Makutin Yamel, Munima. Let the young man, Naha we be musing about Tadasi, Moibum to Lepaksum change the Hunsi, Makun mindset say Yam Tabaktobi Yam Laiban in Lepak Pansi, Amate Pajamiam Kandabu, and a Lala Ibungapi at the Pajamiam, the Masi public domain, the Itamjage, Hibison Tamjage. Yampazo from Nyoza, Matau Halava Muising the vote Pibiganu, young and energetic about musing the vote Pibi do not won by a Pabakunaya, Masim Bada. Mayamsu Mating Losi na Hibani, Yampazo from Nyoza. Or the Laxaning from the Hozik say, I quite Punsinsi, Hibawa Kalonda, Mahes Tonauzam, RPI game among the Gano Ibirambaqua candidate Amoina, Topiramba, Mahes Tonauzam, the RK Somorendro, Alas Kaiku. Masu Koigi, I the Mapama pumping the one not Arabasing the Mating Panguna Chelly. Makoise was a BJP ticket Pangbaya probability delayed. I even say to sing the Kang the Voideras into the Yoga Banina. But you get Tonajungi Mahes, Amadi Arke Kaiko, young men, Jai, Chahi Nipu, Arongi Doita, Nipu, Nito Hundo Surambasujari, Amanidi, Tabakamoito, Ubu Kang in person, I Mokoibaka, I Kangde. Shummayam Nangana Puchi, the Ubu Kopati, Delhi, Chatok, Chachin, Taupo, Korpa, Union Minister, Unaba, Defense Minister, Unaba, Home Minister, Unaba, Madigi, Union Minister, Pratima, Unaba, Madigi, Rigi, even Home Secretary, Unaba, Che Chang, Piva, Korpato, Masu, Hainabo, Uba Kopaka Dipai. In person, I am Tomakoja Kangnadia. Adu, Makoina, Nasai, Ayumachahina, Ain Hagupati Tangani, Aymatam Changani, I showed him the work with the lady. I among liabilities up with the lady, a quite shiny hijabado. Young, have the young generation get time.
Rahul Gandhi na masu Prime Minister ogen ma tanari. Mai mapa kuigi Rajiv Gandhi ma Prime Minister ormi. Naha ye oina ma country fajana purmi. Then why not Manipur young folk? Why not the chance be given to the young folk? Naha ore pushing the kari tong tong the people ngamuida. Nasi Sriti Irani, how beautifully that is running. She is a cabinet minister. Kari tamak to kari ohilo dono. We have seen world. Let us rest. Ikai bukar khangsi han me am ticket tanagano. Madam di no ni chain so oiroi sagun ka wai di no shor thatkani do. Naha or this sagun tanaraga chongkalaga kagani do. Kakat ka sagun thoguni do. Akoi sagun do sagun kurji pabam gadana dum isai dana chongkatan dum sirani. Aduna noina MP no minister what you have done it and what you can do it. You cannot do. Shor hon mabon noi wa ban koina. Maximum rest no pambo noina no koi matam loigre. Akoi matam loigre. I think young people naha punamag nupi shu, even the nupi, young ladies, young talented girls and educated, makoi basa candidate ohen mada thagat pin hona bajai. Adgo young people we need, energetic, who has got a lot of skill and a lot of ideas, innovative ideas. Manipur ki tamakta chain ma khotpa ngamba tauba khotpa ngamba khotpa ngamba akoi gi chahi 60s ki matam duga today is 2024. World is a lot of difference. Prithvi se moi de lonu khanga bane praja men hang chage young folk to support tabu nahas singsiga handikti vote lephal moi be kan na bahone se amuk to Manipur kram hain tauge habe se modi mahi shoidna phangba oigini habe se thaje yam phajaba wafam ni mathangi nosna khoi gi handak phangkhiba Manipur Legislative Assembly gi reform amada state sarkar na haidar haibadar no ja state sarkar ga kuki militant sing ga leinaram su gi agreement se hantok chare haidana handaki Legislative Assembly gi reform amada dumaina haigiba thengna jare ado si hantokraba matung dai khoi gi mamang thakta khoi gi chingkhong chingya da nongmai cookie sing na kapthara ma nongmai adagi bomb thadara ma sing je khanglep lep khiba dong na tawza si se khoi center gi oba instruction lai baza lo za gi oba meeting da gari thambi ting must not hanbadinatri Manipur sarkar na consensusly assembly da lobby gi ba ware already mamang nasu Manipur government. Very good. You have done good things, sir, Honorable Chief Minister, led by you. Assembly se pham ding mamang da Manipur lengak na government of India already mase high gravani akoi we are distancing from the tripartite sugi agreement manung da reason being shu sigal lady ba tawri pun makse makuna lan loni tawbuni makun lon phat tawloni tawbuni mohi lamchat sa ko sungya ya de Bharat sarkar di khangdi akoi di withdraw tawjare haidana maduma Bharat Manipur sarkar hai gibani how's the I'm sorry how's the result of haidana mayam punung pullaga house is the supreme state ki kwaidi maru mapam have say assembly legislative assembly ki house the any law or any commitment or anything high giba madu achu masar the puthon mohona ba have house is the supreme adunu Manipur sarkar na tori be se this is thagan ningai ni shu adu amat tangdi masisu Manipur government kana takshan bibam di thok pra tawde tawngani shu singsibu adum the distance to amasi mama the congress matam da shu gi activities unwanted activities se janing di haidana ibobi sap matam na karak shu tawgi adu masi thagali house tawriba result tawriba government of India the strong signal pibani amasa ko yaning di haidan very good thing I congratulate you the government haijariba aduga masi government min tadri tawdri o tohlira haiba wahang amalai aduni ko ni chingnari base Mathangi akhoi genosina apokna from Sanalai Park amadi Shanghai Express ta su yawba thengnari akhoi KRAU gi cadre singna fubada miyo ani sire ama sokle na haibani oza sidai sida akhoi gi oza sida kari mi yang thambi ningi habadi ngasai gi lainaram liba irang ase moi se youth e dana dandi pibire dana maina thokpani oza sida kari mi yang thambi be oza jingview Linthoi Pattaba mina pattaba tabak toba haisi nongmanati nongmadi masana masagi lang na thugadabani whole Manipuri punamak please remember Manipur liba citizen punamak I remind you and I request you Manipur liba 34 communities punamak excluding this Chin cookie terrorists akoy na tawribe attacks maitai da natte ne
alone. This is a conflict between the Manipur state and this 𝐍𝐄𝐖𝐒 terrorists, this foreigners group, designed and by supported very much by the 10 legislative assembly members and other elite groups. Makoy ni tahulibase. Masamite nga ta logo. If Manipur destabilize, Naga group kayam lady, you are also being affected. If Meitei is being targeted, you are also sufferer. We request you to judge yourself and evaluate yourself. Tawdi was Meitei ngakta uiraberne. Ati shagite de shoktarberne. Naga ka Kuki tawboda. Does it mean that only Nagas or Kuki are affected? No. Whole community, we were affected. We were involved. Because akoy amattani. Manam the Naga Kuki Kanasanu Hanasanu he hide togu yabrene. Manipur government immediately intervened. Meitei ma'am, leader ma'am, NGOs ma'am, civil society changar kotan kanne chene konaturum. So I request to the other 33 community at lana lobiganu. This is your state. This is not only Meitei state. This is who call Meitei state Manipur state. No, this is wrong. I am the first man to object this such kind of a word. Manipur belongs to every communities. Now excluding this 𝐍𝐄𝐖𝐒 terrorist group. They be driven out. Other communities ako lebire pomuna punamak. Ashibu akoy hajik pau. Masi matang the kanan ne dana mating Manipur government tawam thok trabra o thaw to winu tamakta any kut hanjari ne. Because this is an example. Matang damok atay ga muthoi haidaba walite. Adi tanjat akoy miyam akoy su mi laktara nitoy hundoy tamda leibani hain akoy tumina leibam thokatra akoy tumina leiroi. Akoy the right is a right, akoy black is a black, white is a white time matam akoy lakani. Other communities punamak masi matang that we need that you or judge man. No may parag no lag luna akoy 𝐍𝐄𝐼𝐒 terrorists ka haibinate. Your moral support, your oral akoy help haiban no koy di wahi amanitong appreciations wahi haibasenoy involvement is a very much imperative and very important haibasam ay mayam da ay hangatchege because Manipur belongs to every section of people. That is the reason whole the Imphal Valley, whole the Valley area punamak nakoy mayam lagal lady, Kohli, minister ori, chairman ori, DC ori, the medical ori, the Pamachu Pubiri, everything. So many huge multi-story building. We are happy. Let you be the 7, 30, 40 story building. No problem. No jealous. We are free. But why? It seems that you are still in little aloof away. No, we request you. You come forward, solve this issue. Who is the wrong? Who is the right? You all are very educated and talented and highly involved in the politics. You know better it. Please come forward and help us to solve this issue. Yamna fazaba wafamni do jam mathangi wahangse akhigi pokna from Sanalaipa kamadi Sanga Express tasu han headline oina kari athuba matamda loop sing punna changsin minanaba yanaba platform ama same naba warrior plore haidana ngarang se taragi se shuna admaina fongdo piraki akhigi Manipur gi lairiba apunba loop oina akhigi loop tongan ba loop yankhai ni thoisi punchilaga punna chatkani haibani oja sidai ojana taragi se sugi vice chairman amasu oibiri haina tajai sidai sida ojagi oiba mot khara ta pungdo pyo Linthoi mase yamna haroji yamna thagat ningai ni koidigi aina thagat chabadi civil society organizations punamak marui punamak Manipuri issue kayam da jobi rakpa shiba kayam ka thokriba thawai ka thokriba mioi punamak mayam gyan ta dana koi mayam punna chamina si haisi taragi jeshu haibase kari sunatti taragi jeshu is koi an khara hai chumi like koi former chairman Human Rights Commission gi senior advocate Khaidemani koi senior IAS officer like R.K. Nimai
a lot of professors, lot of the medical gi tamukta seniors of the department makan mi lai university gi makan lai akoi lan chat pa khop da koi nate. We are simply an advisor. Kar mind tawna chat minaraga karam taruga phagade linshu shiva cheshu tekpa manam de manipur da lai puno underground group among overground group among underground se makan thok pasina akoi unified oibe som ngam da adana bharat sarkar na khudong chawal loba. We were under one umbrella. Even Manipur, the underground group, ma'am, each and all, ma'am, toy, katoperi, lepakit, I took a check. I bow my head to you. No, in a cock nanjiri. Adubune. Must have some jamagrane. Many men, many months, and Amajan Rectabasi Bharat Sarkano Kudum Chaviam Lowe. For example, a Nagaland insurgency prone area, the Lak. Nagaland is a horumi, underground is a Nagaland, the Horupani, Manipur is a Kona Lakpani. Makan, Akum with the Mangway, Hangway, Handaraga, Budum Tumulu, umbrella, Madalaga, has it Naga politics matanga, Naga independent Tanbagi matanga, Naga constitution, Naga flag Tanbi matang, Loine Punjan Garaga, Amato in a lip Nagarene. Mother Bharat Sarkars in a Kiva. A in a loop, Chapasigam, Up Kal Aye, Perso up Dusra Aye. तीसरा आप दूसरे दिन से आइए अच्छा नंगी वात आगे अमई वात आगे नोई में से हाँ ताइने कोने मैं कहीं कोई ताइने बस कोई यारो ही है बखनबा ऐसी ये कोई ड्रॉबैक तनिया और then civil society organizations पर नमक मैम लेंगे अपना तोबंग हम तो क्या मनम तो की sacrifice क्या हम तो की मिशी भाव याव की sacrifice तो बुसे जाओगे really आई नो कम जिरे मैम तो वो ये पर नमक as a retired as a policeman हानो ओरिंग देसो आई शो CSOs मैम हम teenager ही retired ओरिंग सो ये जो teenager I should CSOs service tong the CSO role cam lorumi mean Kara Tobungam the Tawakar say at the state. I say mean a Tobungam the ba Yamno wanna talk about Anak put the one talk about Tawakar so in at the state the Karatorm. You go to the you go to Nagaland and other state inquiry it Manipur public Madanoi Kangani. I'm the Hajara. But the CSO roles are importantly. Without CSO, government will function like a madman. CSO lives in a watchdog. Jinghenba. Okay, share. Aina Nongsani, Nang na Kaini, Nang na Kuishini, Nang na Sini have a group. I am silly, but Punjan Masam Waba. Idea the Mutani Manipur Kanba. Manipur Sogutsi, idea say Ladega, at the Wakanlun se Mutuan to Alapa, Siniamo, Aduro, Taraki Cheshuda. Anna Queen Koram Javaninahan. Mayam Punamak, Yanamaru, even like Fox, like Amuko, like Kuigi, Kokumi, like UCM, like Makanima, Mayam group, Mayam Punska, Koram Jabani, Kon High Jabani, Akui Mayam Gitamaktan, Akui Mayam Managam the Chaminasi, Aduiti, Bharat Sarkana Sakan, oh, much more Matokretako, like Nagaland, like Mother Association Kahai, the Modinupi Mayam, so on a pyramid system, the Lai, Log, MP Kanbatanja, the Nupi Mayam High, government, the public leaders in Miss Koinak, Miss Pound Koinak, Hyper Koinak area digi. Quite a backward to backward area ni. Modi from the Nupisha must mark 100 MP Rajasva Kandavaya day. Hide up government of India the Mun appeal total. Modi Nupi extreme corner of the Liba backward to backward. Or be Modi Koinak Nupi Mas Mr. Rajasabadaka MP with the lady. That she also played Mother Association. Aduma Ima Lupso. Sumana mayam kakalaga ama quite makok the group amalibam toy. Group the lishingam lishanu, lishing the Ishwan kakalaga maton Himalay maton amalaga. Adu looked in a government of Manipur, the Jangshanba, advisor only ba, government of India the Tangarakpa, Atetika Tangarakpa, Atumanika Pamba. Taraga issue is say, okay, Annaktani, lot of bureaucrats, lot of top ranking police officers, doctors, highly qualified mayam, ukil, session judges, makan writers, the Sanarui mayam, akan number mayam say yamna, yauri. Akoy di mayam the advice people taragi cheshun mayam punna chamine se aidana adun ay thanks goes to particularly mioi ani khakta ay hana pijage number 1 hana human rights commission ki chairman obiramba senior advocate now Kaidamani he is being a chairman lunna co-chairman one of the most prominent IS officer tanatana Thodo Kayamum the Manipur Tanguleta, Mishanti program, the Kayam Eva, Larik Eva, Kotpa, Space Camp people, help Mating Tobiba, Aduma top ranking IS officer, Arkinimai, Anibusina Takachari, Nupigi grouped up, a Nutanessari, a Session Judge, Obiribi, a Genupi, Mark Nupi grouped the
Mokoi ohum se thodok ken ai someone is vice chairman, I am an eighth man. Ai mokoi tungde chatli, ai shi mokoi support. Ai all India committee me am state kun tarit kun mapan share sharage committee me am look me am puri chatlami. Akoi na taragi chesu an koi na simply advice to lambi tak piba. Tobutadi khushi khushi tobudi yaroi mayam pullaga table amad resolution lauraga kari tawra phagadage so that prime minister can see oh Manipur loi pungre he nangwe pulam maja tabdu kainom thokudori haibu wakan samasi impression samasi pihan da jate nangwe tongan tabas Manipur government of India so sitabani ngasi de kholaw amatada fox su koguni amukudi koguni adi yusham de koguni kokomidi koguni imalupti koguni mamoi portfolio equal punam punmi manga tara khatang chepta moina haripot akoi shiona taragi chesu akoi shiona mokoina haripot akoi yabam tokpa akoi advice people apavasar ko katang tatok tasin tamina ba taragi chesu direct role kesu lite akoi simply facilitator jomne advisory body ni adu maya mot manada base Pajana manar pose CSOs punampu aina khramjari kok nonjana adon mayam punjana gyan tabina to biro se really it is excellent CSOs Manipur long live Manipur ki civil society organizations punamak imalu punamak naharon group punamak mayam punamak pu aphavasaruk to mayam punna chamina bagi adon khongjong changchan biriba se yamna nungai jei akoi tungin jagi akoi ahan to buti akoi wahi khara akone guide khatan to budu khanda biriga chapi duna maduna quite the best ne akone sinjabani thank you Linthoi yam phajawa wafam ni oza Manipur kanana bo hotna bada Manipur da lairiba civil society organization ki body mayam se punchilaga amat to oina chatmina duna taragi saisuna lambi takchage yamwana di thoki yawai lambi taksage haidana admaina thokcher tholopane no jana panbi oja yam phaja wafam ni oja bu thagat pasu fogdok chare khoi ki notice window na santok chapa news analysis program asida lengbi rakpagi damakta loina na Manipur kansi Manipur thugai si haiba natte haiba oja gi mod fogdok pirang su thagat chari loina na irang maraka sida election pangthok na nabagi damakta campaign manba khongjang kaya ma changsilakpa si matang khitang chabo watli Manipur da je jik thokliba issue asi athu matam da loisin mina na hotna si haiba ozagi motto so documentic phaje thaga chari oja notice analysis thaga chari oja notice analysis notice window tv na santok chapa notice news analysis pu meeting tabiri ba singbu amuka hanna thaga chari